Pamirsa nemonin penampahan kuningan rahinane mangkin akeh krama Bali lebet ngelawar. Sedurung ngelawar kadulurin antuk parikrama mapatung daging bawi majeng krama wiadin pesemotonan sanetiosan. Mapatung pinaka sinali tunggil parikrama, sani kanton ajak memargi ring Bali ngantos mangkin. Sekadi sani kepanggihin ring desa peninjauan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Dawak gala semeng sadurung ngelawar kerama sampun ngawitin antuk parikrama mapatung. Mapatung kesarangin oleh para prajuru desa pesemetonan mewah kerama irika. Kedulurin antuk nampa saungo darang daging bawi antuk sinarengan. Sesampun mapatung raris kelanturang antuk parikrama ngelawar. Makudang-kudang olahan lawar sani melakar daging bawi, kedadosang siki sareng basa sekadi basa rajang miwa basa genep. Ake pisan soro lawar, sani kekaryanin oleh krama silitunggilnyane lawar don bling-bing. Parikrama ngelawar, kedulurin antuk nyiagayang lakaran basa dasar, luwire bawang, kesuna, pedes alit sani metek-tek riris kegoreng. Tiosan punika, lakaran basa tiosan sani kaanggen ingi punika basa suna ceko, sani kedadosang siki sareng basa dasar iwau, kawo hinsere utawi getih, mangda rasanyane sidejaen. Sesampun samian lakaran kedadosang siki lawar sayaga kesuguhang. Desak Aryani Bali TV.